ख्वाइदगी इकाइब खंगदबा नुपानेबा डोनाल्ड ट्रम्प जे हुजिक थाव जे स्ट्रेट हॉर्मुज गल्फ करिक्रासी याम साथिना थिंगजलकपसिदा एनर्जी क्राइसिस लाक्तरे उरपदगी अदोक साना मैना रशिया की ऑयल ने संक्शन तौलाकसे नरांग जे रशिया रा थमेबा ऑयल की संक्शन जे लिप तरो छिरे मै खनरेबा 30 days के अदि इंडिया की इंडिया दा लेबा 30 days जे मतम पी काइदि इंडिया की सॉवरेनिटी डायरेक्ट चैलेंज नेबा अदि कर इंडिया ने यारे यादरे पाखुंजु द पीदे अदा आइना हाइनिंगना वर्ल्ड की ने रशिया की थाव द मैना संक्शन अम थमिना सि लौथु उसिराय कनेदा यूरोप खंदे अमा खंदे रशिया दगी लोन थाव गैस का दुम लेय याद्रेबा अदु अमेरिका न मोय दगी लहुनिंगबा वेनेजुएला की ऑयल ऑफ छनोंग तर अदु हजिक्ति यारक्तदना मखोय रशिया द थमिबा संक्शन जे लोकसोरपसि यायबा सि याम इकाई खंदबि कैनोनेबा अरे पुतिन ने यार कतो यार इधर चीना ना मगी थाओ इनप लग रहे संक्शन तरगा रशिया लायर का ड्रायर का रशिया दी है नहीं ना खुन ग्रेबा and again हंदे की वार से quite benefit और इसे मुका it is happen to be Iran Russia ना जिन माइटी ने China media दा ईरान वार सरखरमिना तजाची द मखोय ने यूक्रेन से लोशलोरगे कन खलीबा खली स्ट्राइक से तवी every day मैंने 5% of territory लोकसलगा कनो से जेलेंस्की से नील डाउन तो दोरीबा जेलेंस्की अकन्ना फाइनेंशियल से जो इजराइल की मनी लेंडरम नेबा साइड जीओजी कनेक्शन में इरे लेरियो को एनीवे खोई इजराइल याम फतम लये either powerful country में की लीडर मोगी इलेक्शन दा पैसा थादबा इजराइल की पैसा यान अमेरिका की कनदा लेरिबा मोगी मधु विथड्रॉ तो विथड्रॉ कीबा लॉबिंग तोबा हनी ट्रैप तोबा सी इजराइल से बराबर सी इंडल्स तोएबा अदर इफ्टेन फाइल्स की क्वाइट साथीबा डायमेंशन में लाइजे जियोफ्री इफ्टेन हारी से मोसाद की यान हाई रैंकिंग कनोने एजेंडेबा मार्क से जेल सुसाइड तौर संदो सीग्रे न संदोएबा अरे हुजिति माना लेरम जेल की गार्डना एक्सपोज तोरे मा सीरे हाइब निमिचदा अतोबा बॉडी में रिप्लेस तौर मा दि भान लोना जेल अथॉरिटी तौर पुथोकी जे थोलेबा अरे इस्टेन फाइल की याम साथरी डायमेंशन जे सी हौरको मतंदा अमेरिका दा चाही नौरिबा चाही ट्रांसलेट नुपी मचा मयाम मांगेबा नुपी मचा मयाम से मांगा इस्टेन आइलैंड्स दा अखोगी सेलिब्रिटी तो ब्यूरोक्रेट डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट दलाई लामा बु यौरमेदना बिल गेट्स स्टीफन हॉकिंस बु यौरेबा मोय मयाम से अखोगी फेडोफाइल लेतरे अंगांगा मोय सेक्सुअल रिलेशन लेबा पामबगी उइन उरुमेबा अरे एक्सपोज तोरा कानदी करे हानि यावरे मखोगी से अंगांग से मोयना रेप तोरगा हातोए अदग इंटेंसाइ लथो चारे काइना तोरबसिदगी मोसे सतानिक कल्ट अमखकने जे खंगेबा सतानिक कल्ट जे कबाइ तोगदा इस्ट्रेन की हेड चंगफम द अचौबो लाइसंग प्री क्रिश्चियन एरिया प्री इस्लाम प्री कनो से जुडाइज्म नि मांग द लेरंबा मोगी बाल ने लाइव लेबा सनमकोक पानबसे डेमोन नि हायबा डेमोन निंगबगी करुदी अखोइ हंगोइबा तुगु जब आखतविदना अदु मयाम तौरिसिना करिगिनो मीना चुमनगी धर्म अमा चटलगदी माई फमफम थोक मराइबगी तमम खंदो इदरा सेलिब्रिटी ने यावरिना करिगे हेन मसक फजरा हेन फाउनो हेन बजरा स्टीफन हॉकिंस करिगे चलुरिनो मागी लेना तिनादो अदुगी लाइदो खरबा फनी हाइजिन बि यारम बियाय अदगी डोनाल्ड ट्रम्प दी यामना प्रेसिडेंट नहा ओरगदी मादी प्योर फेडोफाइल नेबो अदुइसु मथक्ता पावर लेनबा डेविल निंगगा डेमोन निंगगा सी इजराइल मसी ब्लैकमेल लॉइन तवे नेशन जे होजिक मसी की फाइल से पेज लाख केनो पान बनेबको याम ने मिलियन हां मिलियन ने पेज यामेबा मसी अखोगी जियोफ्री इफ्सेन तोरमिसन एनीवन लापसे मा सेल्फी जे अमतर कोइदम नमगा कना अचोबो रकनी कना इन्फ्लुएंशियल ओबनी कना ब्लैकमेल तोनी जे सी मोसाद की डेटा बैंक त लोइ लेगिरबने मान तोरमिसी अदुना मसी ना अमेरिका से अमेरिका पीपल ना होजिक हारी से तौरिबे लांजे इफ्टेन फाइल की डोनाल्ड ट्रम्प से नतै चाद्रदि अमेरिका की जेल चही चनी चौंग थंगलिदना अदुगुंबा मखकी डाइवर्ट तौनबने हाइबजे हेन चुमकदुरिबा लॉजिक याक्देबा अदुगी अमेरिका से मपांगन सोंदहंदुनी लांजना करिगिनो दा मखोई गनबोट डिप्लोमेसी दा एयरक्राफ्ट कैरियर में ग्रुप से थमजिलगा चाइना दा करिदा मद किहन बिसे ओ नोइदि कशन पोते तखल किरत्रे दो अदि फिबम लाक्तरिबो मोजि सिटिंग डक नेबा एयरक्राफ्ट कैरियर जे होजिगी अनोवा
missile cannot see that the Patriot missile is a camp effective boy they lands like Uraneva. Okay. Okay. Thank you. Chinagiju, Makoida, I don't American threat to in Taiwan, Gimatang, the Sultan Achida. Totally, but the husband, ye and the Machibuka minor Lupin Gatogi, Americana Hozik, Karim aircraft carrier, Amadis or Jengre, Karim Amal Lupamatan Danea. So I don't know, Iran the nuke to Harakaneva. Mogi Ikaiva Panaba. Natraga, Israel is so Lokada, nuclear weapon, Moidi Hana, Kapakatra, Hoyi, Ayoina, Zinava Karaleva. Adabu, North Korea involvement La Ise, Masi Mayamsi equations, Yenga, Lange, aside from the Singadra, Narangsi, Bedamin, Benjamin Netanyahu, Pakistan, Palaga Wangang Eva. Pakistan, Palaga Wang of the Mana Makata. Indiana, Pakistan, land on over Matamoire, no young could don't think I was telling me Jor ever. Mana Parise, Pakistani Islamic bomb in Henry say, Masisuki Maleva. At Adugina Mada, Global Confederation Taraga, Makoi Kana Bam Libra, India, Pakistan, Modin the low silence, Magit Ko. Sipuna Maxi Yang, Kari Toloka the Hivingam Day. Best is a Hogi. Localized the side of the given a panning Kali. Okay. Other Iran di Ma Handaki Matang today in a Madharma Kaigin Kaligo. I don't Matam Tupada, a line so with the Mating Pangadumal. Okay. Lansi, Horopumatam the day, Mamanga Israel versus Iran, or Badagi. How's it United States in both Minama? Yamkana Lakiba, Masida, Donald Trump, the anti-war campaign, Magi, in one election, Animoxida, Mana, Tengivala, election. Mana Karkiba Animaxida, anti war campaign, Yamkana Lakibani, Laukibani, the Mamanga, Iraq, Iraq intervened to give us the US Namasi, quite a job of blunder Ramani Hadana, Donald Trump and Laura Lakon Pamani. Kamaito Israel versus Iran conflict Amada, USA direct intervention of Mark City or Kibisi, Karamu, the no, the Lansiki, who's Pabdo, even a Jersey, Torana observation of the time. Kanone. Donald Trump election mamanga maji anti-war stance ma yam kan leram. Yes. Lan mana America ki president hek boy ki bidagi mahak se Israel ki interest Israel adum ilga leir ga chat ki dong tawre ba. Ada handat ki Iran da landari ba thoglok se thok tringai da US na Iran je dhat nung taraga magi aircraft carrier battle group thajan na khojan na ki handana magi Bian Baji Haitare statement Cameron Piraga Iran ji cannot know Handu Hanaba Yakan Honor Meva. Adagi Yamana Ahogi Iran gi General Qasem Sulaimani assassinate the Ukraine the scientist Manga and Hard Cray. So minor talk to Montorpasi the Ayamba Israel gi instigation the America who walked away. Israeli Morchina Karino no Hujita land on the experts analyze the Rokomatamda America's Matam Chupada Mahuina season raga Middle East Greater Israel same bada Ayat Pirakataba Kanba Muslim Labaks in America season Loktopanebo say Libya Lere Loktokriko Iraqi Saddam Hussein Loktokra Syria doji Bashir al Assad Russia Lere so my tona Akan Valebaks in Amanatraga Ama Haizilaga Akogi Lokto Novas Sonda Hanabadamagi Greater Israel gi plan chi Hariba Muslim Labaks in Lamji am Jong Ko Leva Moin Maps yet Pomatanda. Arida Sumana Taropos the stumbling block when a lady say Iran Geneva. Mayam Zilokran Saudi Arabia Kangde Moy Pan Islamic Pan Canoni Arabic Cano Taromos the law in a Kaitaraga Israel America ki with the Gi Mahogi base Gahangan Sumana Diblaminum Lakrena. Lakramatan the 100 Iran the Landa Vasida America Manungi experts in Hijabada Handaki Lanje Planam the Yogde Kamait on a Changchan Gani, Kamait on a Lanje Lushan Gani, Kamait on a Handokani plan Yog the Vanina America Hujik Amadi Israelis Moko Mawe. Moko Mawe the Muna Ham the Kalamachi Iran gi Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei Loktoga Maja Hatoga Israel the regime change Tarokani Khanba. Regime change Tarogadi Makoi Israel America Yanagadaba Hanagis Hagi Macha Reza Palhabi se Hapaga Moisi Hanagi Matogumna Sahagi Matamgi Matogumna Israel America Mari Pava
Iran gi natural resources maruina thauchi moi kusira si tawbaina dumaina panaram baneba mamangi 2025 ki June da 12 day gi war da Iran da makoina attack tore Iran ji yam sathina retaliate tore aduga achauba manungi iho ma toro meba madugi iho do Iran na yam kanna namdagre namdabadana mi lising tare ni pantara si haiko adaga hoji madu the incident be yauri ba saboteur amadi instigator amadi Mossad ki agent hoji pharaga chatre chanipan akhoi death sentence ngai raga leiri baneba aduna Donald Trump na madugi matang da su haire kibele haire missing do amta phasi to bu yaroin si Donald Trump si magi mathau dagi straight si yam hendore ever line che adu hai ba hongna de adagi mamang da thadagi ba achauba bunker buster bomb ma pukhai da na Iran da lehoweba madu hangdoga Russia China Iran gi kenona scientists na yenga reverse engineering tawgre adugi bomb do halu hagumba Donald Trump na hari ko adagi handaki launch dana khoi Lebanon Beirut ta amatai ba bomb chama adu so halu hagumba Donald Trump se mana piri ba statement jigi matungi na de ma si mental sanity se masi kitang doubtful way hage adu hojiki international community na handaki lanji pam da yam yawi ayamana ko aduga makoina sigi lanji ki logic se karino sigi driving kana se military gain na kari lay strategic gain na kari lay political economic so le ireli tab gum taweba adudi moina hareji aroi bata Donald Trump da Netanyahu na Epstein file gi blackmail to se masina only valid reason ne hageleba Epstein file gi revelation mayam jina Donald Trump marai bathiradi yam sathiba jail term karika nangba yai adusu male ebako marak sidi da hujiksi lan ji tawro matungda lan gi folk haina achumba paw si u ke phangdrieba thadok norba khotor norba hoi fake news propaganda counter propaganda aya boin tawi adu lan ji dimension di khwairigi chumgani na ina khanbada Canada Russian intelligence na newspaper Canada paw pireba madu da hare ise maru base Israel gi nuclear facility level demonize sida Israeli moi authority changmangam dreba bombing kaman garna ko moi access leitre adugi mathakta akhoi moi gi nuclear scientist tramathoi jaga sida hal hai sida Russian intelligence na pirot ko kenoni ko adagi Israel Defense Force ki officer taruk hale hai adagi Air Force officer 198 hale hai reko adagi sipai na 462 Israel manung da siri ni ko adaga sigi manung da 32 Mossad agent yawi hai se Iran gi 3 days of retaliation the never hositi numitsi mapani suzelena adra sigi makhata ba hena paw phangri adada hojik si China gi Iran da $400 billion gi investment layeba mokoi project ka pakhaleba adu China si nakoina na Iran da magi logistics support koi intelligence network karikra pibigi mathakta moiji yam kanba warning um toreba Iran da riba mokoi accepting amade manpower hack sodi moi directly lan yaugani na hairakpa ma tholeba jikse masi yam alarming way ani subda North Korea ki supreme leader Kim Jong Un nasu akhoi Iran da makhoi mi yam lai thabak suri kholi adade hek sopada makhoi je lan je openly directly yaw ne habse masi yam na khoi gi wari samoi ba po ne ba lan je akhoi chok thorpa ya bagi phibam ji lai ba adada akhoi gi China gi wena su kamai to gida global geopolitics ta China ga Russia Iran ga pun le panina karimba Iran ji tu hibatar di China si next moina thukai na honor ka doine ba si China na adamaina khalle moina thuara ka no Iran gi lanji da ngam da ya de na China su akhoi kanthi thole da hojik si lang gi phibam se kamai to ge da Iran na Israel da launch to giba kulai se drone da 2000 sigi manung da Fatah Shahid mayam yore ko adagi cruise missile 30 adagi ballistic missile 800 adagi Fatah missile si am dangerous way si khakta da 500 ni aduga Shahid drone je 1000
Ben Gurion Airport and we at the airport or Yam Satina Sue Bahrain the Iran a Kappa is a missile 70 at the 59 drone. USK fifth fleet. USK fifth fleet headquarters destroyed the river. An operational oil go. At the UAE the capsule is now 174 missile at the 441 drone. Masingam Yamiko. Simiam the capsule to the Panam interceptor so Iran Israeli Iron Dome. Bokoyi Kari Erohege. Aduga TAP system kasi ako'y impenetrable na yung kalamdo. Yung line na penetrate to wong ngambasida. Amaro na tinadin nung ayong ganeba. Amerika gi mohi gunboat diplomacy na aircraft carrier group thawza laga South China Sea da sina kihan ba khulan ba sai to mase. Masi aircraft carrier gi group si outdated or ba 20th century gi khulai ore 21st century gi missile gi jukchi di masi aduyam effective oidre si China chu observe tarongane ba. Moina America da Thai na kiram do khara halam garing khali aduga paug si chumbra landbra si yamna khoi khangdam na kana tawe America ge ajoba aircraft carrier Abraham Lincoln che yam thina soga withdraw tawre go withdraw tawre America ni tawk di hai adu moina hai ba Arabian Sea de lay hai ba Arabian Sea is di husgi lanphan da gi yam lab khreba adu de lay di hai adu gi mahutta akhoi aircraft carrier amalai hujik lay se Abraham Lincoln je soe withdraw tawre adaga atopam le hori se Gerald R. Ford hai aircraft carrier sin hai ba Abraham Lincoln gi sui basi mahut chinjana George W.H. Bush ko aircraft carrier jule ba adugi battle group se thajale ba masi ama asokwa amadagi mahut chinabane na mayam na ui ba ko ara America na dinate third aircraft group se thajalaga Iran de attack tawnabne hai adada sida khona counter question am hangbi hai kariguma Iran gumba America gi na badaleba macha se masima langna na bhono da America gi aircraft battle group se ahum jangagadi Iran je mapang an yang kalle ha khudam neba thangai sembadi makhoi aircraft carrier sing se Iran gi missile systems da satina vulnerable oire ngasi ada mu withdraw to neba ada yi khwai gi tangba surveillance system rather si su loi thugai thokre ko ada hojik si America na Ayatollah Ali Khomeini halaga lan loini khalamado lan je hojik yam chang chathar doriba yam chang na chathar di Ayatollah Ali Khomeini gi deo morning je 40 days ne 40 days gi manungda Iran gi kana ko amtana lan le pase hairu ngamoiba Mossad ki agent ne dum phasi ta utrum neba adigi America na taga west na Iran ga pau phongna ba diplomatic channel hangamba chingju ay amana sigreba hojik se lan lotion gi haigre da Iran gi leriba hojik moi sense to the nation je masida hairu ji am luduriba aduna masida da hojik lan je changdore aduga America gi manung digi thokchar ba voice amna kari haige da lan je yar roi September buk chatharani haiba September buk chathadri se maram ji karin da maike ene maki mapanga no ji loi so tonore ko araga amana magi mayum da home ground no tongno bani amana arapata gi laga tawrabane ba maram asina moina September ni thari ji kaino da September da America gi president gi midterm election layeba adugi mamangda America na ngamba natraga moiji kari haidin honorably exit tongno bo honor kanieba sidida Israel gi people jun kari hoidino Russia na piriba Israel piriba akan warning si yang kan gre even noi lam heladi koi akan mathab ai pandi pandraga niklo phro thadani haibagi kano da laksal eba adada sumai to na lanjina akoi karima September natraga at least 40 days di chatharani ba moi deo morning je sida kari development lagi doge di akoina makhata na yemutan matang sida India gi goina India gi wena akhoi kari position lorka doge se masidida akhoi Indian macha equity yam chamam nei ba akhoi conscience ta dharma yenga dharma di religion te ko asubaran conscience nga kana chumi kana na le kana gi mi chang chang ni hare whereas akhoi prime minister Narendra Modi na 27 February 26th Israel chalaga prime minister Benjamin Netanyahu ga kona na kona ya maksigre adagi mana Narendra Modi na high the bhab tadamle Israel is our fatherland India is our motherland high ki na jumayam sidinariba
highway I moved to Tahodre, the Karigina mother is the fatherland. Indiana motherland. India is the motherland. She Karigi Hydro no Kari sense, no Kari context, and Simon number one, Hopta Devko. Adagi Matanga Lange holding it. India Nevina exercise Matosina, Iran Gizahas, Iris Dena, and a cruiser Masane. I'm a cow, invite away India guest never. So my turn Nevi exercise to Wala, say, Moi Maru, Kulai Maru, Pu Deva. America invite away. America in the last minute withdraw to him never. Hosiki Iris Dena Hariba Jahaze India get territorial water Matin Traso India get Soriam Nakna America Samarinamna Torpedo Torcal Lupego. Lupus the 87 sailors here 32 Hingise Lam Gichanabi Matumina Yenabagi Jahas Lupadi Magi Hingori sailors in the rescue to Neva. Second World of the German U-boat hooked away, say, Yenabi can say. Although Huziki sailor Kuntranito survived the say. Iraq Nazarun Hundoma American can say. Next, Sri Levina was rescued. Rescue the Madu India guest ne Indian Navy guest never Hariba Iris Dena say. Yes. Indiana why am I condemned of those here? Modi silence say, Hoi Kang Edna. Modi silence say, Hoi Kang Edi Cookie Mate, Tomokana, any silence till Idna. At the Mahatma Gandhina, Monday, Mona Bertanena, Tokanda Lord, Mount Bentana partition, Tawutra Torina, Magi Mona Bertana, India partition, Torina, Henry University. Why a show, Adubi stated the lack of missing Mona Bertasiam, Kanbrakanum Taweva, Nahani woman Nangangi. Adako Mahatana Kadi Stan, Slorokadri is Kandeva, Iran na pressure Yampi India da, Israel, America attacks condemned Tobiona, Togde, Tumili. Adaka United Arab Emirates, Iran missile Kapakan, the Kadim Taweva. Adaki India's side Lore Habaneva. Adaki Ayatollah Ali Khamenei Sibagi Sok Prakas, our Hongdopose. Yandra the India Prime Minister, Amadichala Nangime, Adu India Foreign Secretary, Iranian Embassy, Chatlaga Sok Prakas, condolence Pirubose, Masi Iran, Yam Satina Waromani, Baram the Luru timing Kayada, Iran, India supporter UN, the Lep Kibakaya Layeva. Aduna Masigi Matanga, India policy, Yam Sana Ubungam de Karino, Aduna di Oraga. Government India Namuni and Canada go, 100 reverse stance, Kitang, acquainted no idea, a Sumuran Korean honey. Yes, in the diplomacy strings, the Kanai lady, neutrality can maintain to Wangami, Aduga, India of interested is in Cam Lowangami, opposition leaders in Aduga Tonga, international policy commentator, my am Chong no question story. Anyway, everything say, Uncle Vijay, Uncle, question Yami. Yam Nina with Anzato, Ilahoki Uncle. Uncle Gi readings you am strong way, Yasida. First, a quickie Russia say nice and slightly carpet bigger. Russia very clear, we are with Iran higher. The only question is Iran have not asked for any help. Ado Tabubu, Maraksida, Iran foreign minister. Then Iran representative, my mama putting the 100 on the review of the Kayar and the layer. Sigi Maraksida. Very recently, in the last 24 hours, Changsida Piba, Russian ambassador to UK, Mag interviews the man Harize. We are not at a state of denial that we are with Iran. Iran, Mating hungry. Iran is managing by themselves. Sinero, Anka. Come on, must interpret away. Anisho, but China Harize. China says she lands the Yaudri, and moving as a development infrastructure, my development project, my the software, more interest software, I have to do intimidation, care labor. Come on, interpret. China is already in the war. China is already in. Other Hosiki High Mayam, the Mapantong diplomatic language never. Hojik Iran the PD technology meam Lan Mamangda Hakum Jundagi Handal Pokta Chinagi car plane Arab Chaumiam series the Paisalize Kali Poropadina Teba military technology, military hardware not never. Iran Namapan Diana Kalagalam beyond expectation. Israel gets spy Mossaraja bling Hermina. So Mina could Halakani Tazdana Halaise China already Europe. Aduga Russia so heck Chinana Karihana Mating Pangbani, Russia is already Europe never. Hojiksi Iranda Mogi
air defense system S300 ti leire khangi S400 leire ba letre ba kai debate am tongnari ba adudagi America gi top plane have F-35 ani kap thagre moina friendly fire high ko Kuwait soidna kapine Kuwait soidna kapadi Iran na thoina kapadi dungame ba ko ari moi adyamna invincible di oibna treva adagi moi modified F-15 akhagi yamna update ne hariba adu sum kai gre hum sureba plane hum kai bai se America gi military thinking da yam satina shocking chalam gani china no ongani hariba mayam jina akhoi da dhap tori boena B2 ma kai kai adu di thajde ko B2 lakpai maram leitri adada ngasai di khana basida akhoi technology ga technology name lewa ga khana basida thaina digona roman matam dagi hongna military gi philosophy am leiba akhoi khuju khulai weapon do nataba it is the man behind the machine na mi sine maru rise machine do nateba masigi world history da praman tawre America gi technology am thi wang he Vietnam war ga changdam na kanda Vietnam da boina tawri se B52 taraka numit nipan ni left na carpet bombing ta kholai ni ko operation orange na chemical ke no season rai ni adagi mai chak na mi gi mafimro ga loi thopa khoi neplam bom thadare ni technology adu yam na wang badagi keno da mahutta moi mai thi ba yam thi mai thi ba ko haidi technology yam nemba Vietnam gi akhoi war to malaga lang thapa khotpa moi indigenous technology mayam jina keno to sai gi matang da man behind the machine da opposite party gi leadership se masi kamai tawi na khanbam change matam da so America gi leadership se akhoi gi president Kennedy de ro mathang yeng pada Vietnam war je population support taw deba moi masana karigamba moi interest khar khaktagi ayaman tawi whereas Vietnam gi supreme leader Ho Chi Minh mi innovative kahetere mi humung ma mi adu ju mathak da Vietnam gi military genius am leyeba general Bong Nguyen Chia paina ma gi military tactics se amadi ma strategy je hoji military school college da tamnari bane ko German gi general Rommel gi tamas maina admai tawdna hojik Iran chi da kamai tawge da Iran je yam solid oina unified oigreba khoi regime ji against the whole corpus loi lekreba ayatollah Khomeini magi masu mamau masanapi hat kiba remana hairam mayam ji keno da ko aduga Iran gi leadership se layer mari thona Khomeini loyal thamameba amasiru amano mari su pasi he oi kanda atopa mari ma khanna baina masi army gi kari gi amagini ko ada Iran do yam chawba development leyeba makhoi yam chawo fighting force IRGC harijine ko sini maru ba men kana America gi Delta Force ka haido adugu mane ko adada sida hana Qasem Soleimani si amatik saba keno ne ba maga loina namba Major General Ahmad Bahidi no pai greba Bahidi adugi hadaki recently Ismail Qani do Kariya Ismail Qani IRGC gi ausi head pairam ba Ismail Qani je ausi tongan ba Arabian media mayam gi haitare Middle East ai gumba adagi Al Arabia gumba na hairina sigi Ismail Qani na IRGC gi je ma je top leader tarama thui gi manung da haitare tongan head of department taraga bathoi gi manung da hingau bu ma mathan khang aira kan da ma je Mossad gi agent oire yana arrest or kan exhibit to bra ga haibe question no ma je Israel chain grace tai ko hat ke joi adu mun di khangte adu General Ahmad Bahidi se ma si yam thatina straight oiba General Soleimani digi hena mana hai singba adu ma di yam sakhi bamna keno ne ba akhoi weapon production da su yam kana yore me ma si all round knowledge le bhai tere khwai digi ngakpam na mahak si 1994 Argentina da terrorist bombing ama tawru bidamukta माजी इंटरपोल ना रेड कॉर्नर नोटिस पीरियड लाइव मीने बा अदुन मपान दे पुथोक्ता बने शेडो जनरल ना अद यामदी मत जाबा मीनी अर्जेंटीना की बॉम्बिंग जे 85C200 ने सोकी बा करी की तवरिन कनाना चमिने याचन दा अकन बा हार्ड लाइनर ने मासी यामन स्कूल लइबा माना आईआरजीसी की कमान पाइरप छे मसी आ साउदी अरेबिया करी के ताना की ब करी बु तरकदइनो न असिम लेजरे अदुई ngasai khoi colonel saina haibi gi bita akhoi gi Iran da landari se oil gi nate do maru dai kitan defer to jani kari gi noida
1951 da Iran gi elected leader Malayrameba Mohammad Mossadegh kana mahakchina hit oiwa kamai togeda Iran gi oil resources company karigara mabje nationalized tarubneba matam da Iran da thau gi karbar yam chaung tarumisi England ga America ga England hena tarumeba adagi England gi MI6 7 aduna CIA de injalaga ku mutaraga 1953 da Sahazi mu porakpaneba Sahadi matam da America ma Israel hairi yagre na maduna takpadi Iran da yengselai si mahoi oil gi kana so factor mu jam chaun yauri ba yam chano yaw da hojik si akoina lebak sing si puthoi ba crude oil sing se sida akoina oil har samjan gi ba ne Venezuela gi yam chaw reserve America na control tawrni khali tawdri ko ara Venezuela gi oil adagi madik reserve se chawi adubu makhoi gi crude oil yam sathina nangne ba nangbani na pipeline chilu ya deba certain chemical kara half targa yam expensive difficult kenone ba phadiam phaba aduna Saudi Arabia thoi basiga amaga amta manadeba Iranian oil se yan genera di yam perfect quality tagadawa aduna makhoi Iranian oil fields da mitaba ma yam kan yawrai ba adada ngasai weapon of mass destruction gi matangda Netanyahu na barabar lan holding is hojik chu hairi ba Iran is days away from the atom bomb nuke weeks away days away weeks away na mana haire ise it is nearly 30 years asi kada haibna teba mama ang sahi kun mama so Iran is days away from nuclear weapon si season raga makhan gi lan tanaba maram season raga makhoi greater Israel gi plan amane America na global domination gi sineba ani je para ise adada America gi Donald Trump si lan je toningam de khange dhapna toningam me ko diplomat hada jaja tonore negotiation makhan tore mana thamiba condition je Iran gi nuclear weapon program je give up to adadi Iran high gre ko to de kanu to we Israel ji infection to biu makhoi ju high blare na next man ari je nakhoi gi missile program je loina surrender to sineba adadi kai Iran ja doino Iran gi sovereignty gi existence mai nuclear missiles gi makha pole ne mi ma uprak na upoga tungna na khutu punge adaga wari sana ji sovereign country anta yaro e go adada Iran gi missile singda Iran gi leadership na thadur pa cherol gi matuna hojik phogda noina uri se it's not our best missile Iran gi missile kari no khangdi yam kinaba world gi amana hairi ba jellyfish na jellyfish hojik sina drive go adaga mathang upgrade tarupasina cluster missile sina cluster missile jellyfish is keno khangre quite fearsome weapon ni haribe Iran gi ada Iran su amukta loi phudokte kha sum toreba moyam effective wena June 2025 ki lalonga handaka khara khenaiba hadan atangwa missile je sina dabida ahongba missile na amogi kano si air defense system se sigi maru loi thole hojik Gulf talariba America bases Israel yauna makhoi air defense tonova Patriot missile amadi aero kaina mogi third kind of system se third kisu quite brain oriba rather je thuai greba moji loina blind oriba mana badanatana kaino su leireba maru loi doreba Iran amadu yam pumna parga 20 years missile technology tarpani ara lalong jida ngasagi paisa pai baleba ngaktana ngambana teba akogi man behind the mission lere moi population ki unity lere leadership ki problem lere America ke na kamai to keda magi territory ki mapanda chona robalan amatang sibu mai pak trieba Vietnam da mai tire Korea da mai tire Korea da mai tire da hojibu ki mol jungna kamti usite America se adagi Afghanistan da mai tire moi ki on soil moi homeland defend tongna ba chongna bordi America yamna mating pan ge doneba hari ba sing se foreign country in the sokna ba se mayum dagi laiba mama pana yaning da why should we send our son for Israel's war kind of hainer ko se moi the morally kharka halak panina ka for America ida haiba ngamutreba aduna America siga Iran da plus side lan thengna di America na ngamni adubu Gulf ki war chudi America je nampu da compulsory mighty gane se American manungi
kainona experts in them predict tawreba okay uncle da yamaru wa form khak tak chaning baje asai Mossad ki ju lakning mane do batab ji electrum ni na Epstein file ki rules handaki sida hoji more than 50 pages ki document ma United States ki Justice Department na hadok ta na leiriba hoji pithok ta leiriba adagi then sigi pochi ngai Israel na Epstein ji na have get jowa controversy khak lady si world ki leading political commentator me am on the phone of even some of the head of the state singa hanjin hairaba Iran na gadi Israel kai Epstein army na haiko as Israel ga kai ga US ka gi combine magi sifai ma gaije adagi then aikogi Benjamin Netanyahu ga Trump ka moise Epstein boy ga sin nei moi sinara ko ado aina aganda laksani na Epstein file gi rules hadaki launch da Donald Trump ki desperation yam chang da ya de ga man launch da chang khiba lan to roi dil to go ni ga hairamba misa ma kamai yi akhoi Israel yam phatum leye either powerful country amagi leader mogi election da paisa thada ba Israel gi paisa yan America gi kanada leiri ba mogi madu withdraw to withdraw ki ba lobbying to ba honey trap to ba si Israel ji para para si indulge to ba adada Epstein files gi quite sathiba dimension lai je Geoffrey Epstein hari se Mossad ki yan high ranking kanone agenda ba mark si jail suicide toroga sandu sigre na sandu eba ado hojiti mana leramba jail gi garna expose tore ma sire haiba nimich da atoba body ma replace toroga ma di bhan lona jail authority toro putho ki je thole eba ado Epstein file gi yam satri dimension je si hor ko mutanda America da chahi noriba chahi translate from the nupi ma me am mangeba nupi me masa mayam je manga Epstein Islands da akhoi celebrity to bureaucrat Donald Trump president Dalai Lama bu yoro medra Bill Gates Stephen Hawking bu yore ba moi mayam je akhoi pedophile tare anganga moi sexual relation leiba pamba gi win urumme ba ari expose to ra kan di kari hani yawre makhoi gi se angang se moina rape to ra hatu e adag intense la thor chare kaina to ro sidigi di moi se satanic cult amakhak ne je khang e ba satanic cult je kawai to da Epstein gi head changpham da achaw laisang pre Christian area pre Islam pre kena se Judaism ni mawang da leramba mogi bal ene lai leiba san makok pan ba se demon ni hai ba demon ning bagi karudi khoi hangoi ba tu je ba ka tawidina adu me am tawri sina kari gino mina chumna gi dharma ma chatlaga di mai phom thok marai ba gi tamam khandu idra celebrity ne yauri ne kari ge hena masap khajana hena phauno hena besra Stephen Hawking ta kari gi chalu rino magi lena tina do adu gi lai do khorba phani na hajin bi yorom bi ai adagi Donald Trump di yam na president na hawore gi ma di pure pedophile ne ba adu jo mathakta power le na ba devil ninga demon ninga si Israel ma si blackmail loina tawe nation je hojik masigi file se page lakh ya no pan bane ba ko yam ne million ha million ne page yam ba masi akhoi gi Geoffrey Epstein tor mission anyone la pa se ma selfie ji am tar ko namaga kana achobu rakani kana influential obri kana blackmail tongni je si Mossad ki data bank te loi lei rabne mantar misi aduna masi na America people na hojik hari isi tawri belanje Epstein file ki Donald Trump sin na taisa de America idi jail chahi chani chong thangalidna adu ba makki divert tawno bane hai ba je hene chumukaduri ba logic yok de ba adigi America si mapangan chonda nduni lanjda karigino da makoi gunboat diplomacy da aircraft carrier me group se thamjil laga China da karida mad ki hen bise oh noi di question pote takala ki tre do adi phibum lakturi ba moi sitting duck ne ba aircraft carrier je hojigi anowa missile keno se da moi patriot missile se camp effective boi de lanj loi urane ba okay thank you China gi ju makoi da ngai da America na threat ta wina Taiwan gi matang da salta na chi da thojle ba jahaz me am si yenga machibu kamaina luphan ga ge America na hojik karim aircraft carrier amadi so chengre karim am lupa matam da ya soidna ki Iran da nuke to ge harakane ba mogi ikai ba phana ba
नत्रगा इजराइल सोक सोलो कादा न्यूक्लियर वेपन जे मोइदी हाना कापकद्रा ना अखोगी अयोइना जिंगनब खर लेयेबा अदुबो नॉर्थ कोरिया की इन्वॉल्वमेंट लाइसे मसी मयाम जी इक्वेशन जी येंगा लान जे असाइ सुम लसिंगद्रा ngarang si Benjamin Netanyahu na kay Pakistan palaga wangang eba Pakistan palaga wangang ko da mana makhatara ko da India na Pakistan ka lan to no matam moire na yam ko dong thinga eba statement mi jawre eba mana pari se Pakistan ki Islamic bomb na hinari se masi su kiba maleba adu gi namada global configuration taraga makoi kana bam leiba India Pakistan modi na lawri silence magi ko si puna maksi yengura kari tholok to ke haibe ngamde best is akhoi localized taraga side losing gibna phani khale okay ada Iran di ma handaki matang se de ina ma dharma kai geng khali ko ado matam chupada akhoi gi line so moida mateng pang adu mal okay morally Iran je upright oi have ni handaki matang sida ai matang sida tamkal kitang supplement to bu yam tiena ase stero hormuz ke matang is is not are China and Russia winning see Iran je grateful way je utle Strait of Hormuz da China gi tanker chatpada moi thingde India na moi yawe hajeli yawram drev ko aduma number 1 leire aduga hojik si aina point ta khatun jage ko India gi yamna strategy of a port amaka Iran ki territory the piriwa lease da Chabahar je India gi aduki matik maru we Central Asia ka samna ba huge investment ni mase handak India na law reverse change jina Chabahar port se moi dong loksin ge junga meba lease da katlaga sigi khudong thibam lei head tainabada Pakistan gi samudra panda China na chemba Gwadar port enam jileba ani siam nak nei ko ani si thau gi line ji gi munana ba amana ma chok point tong na so tong na ba kaino ne adada Iran handak Gulf ki Arab leba ma da missile kapsali se Gulf ki Arab leba Muslim leba ji chawi mo to mo kai ram re ba kari da Iran di yam chang na laura lakre di Gaza da Palestine me am nei bes no wan da ngang ri kaino na Iran khata ngangi Yemen ri hauthi ngangi adagi Lebanon da base of Hezbollah kan no nei adagi hujiksi mo yam desperate oina Islamic world leba siaga suni ge divide tanu ba yam dirty game am sanare ba mase 2025 ki June gi launch da Israel gi rabbi amakhakna akogi kaino da suni sing yam sengba Mox al-Aqsa ri se sida missile kapsalo adaga thugairo Iran ani hairo adaga matam sida makhoi demonic ko ba akhoi kaino se third temple is harasina rabbi na hagi baje hojik de Iran da gi thador eba adagi recording do adagi Israel na karigumba akhoi Mox al-Aqsa se masida bombing tardi Iran ne hajalaga mokhoi manungi oiba akhoi temple third temple ne am hainai dina masi sana ba honor kadra na Iran already clarify to the Muslim world the high grave akhoi Mox al-Aqsa je soyena doctor Israel ke sigum dirty trick se masina to kane aduga Gulf country Arab mayam se moi na na punche lage Iran de laman khumbi arabanina makhoi Iran gi message kaino da akhoi gi neighborhood ta imperialist England makhata America na amadi Israel na tong sanadi singse you distance yourself from it have kaino neva akhoi pan Islamic pan Arab kain tarok base masidi da moi block ama sagalaga world gi peace the threat to bagi wana deba mogi sovereignty da handan tawraga Saudi Arabia ga de yam ni na khole yam chewa de bomb tarkani pakhalena adu ina kun mi hejdu mi ni leitum leng slo glass kai ni pakhat baneba lare bale baksi pakhat tabneba kene da Iran ju yam de chokhole adu jo hujik tawri launch da Iran $100 piba missile kap kanda asol de halka de $1 million neba sigi economics sama sam yengo kada Strait of Hormuz di Americana blockage thugai binga moi navy sil thajil thugai ga pung chandure ko ado nga sai saib na happy ba boots on the ground edo troops se chang ko do moi na thengna dori si Afghanistan ki Taliban type to natte ba Iraq ta Saddam Hussein ki Republican army heduga
Hojik Iran the river IRGC motivation young Canada. Trip Thajalo, I decoming in any. Okay. Troops are coming in it go. Boy, American troops, demoralizes in the correct way. Moi war na tihava. Israel Thajaloeva. Israel Machamam Lang, you don't have volunteer to women the Cyprus, the Chile, Germany, the Chile, Germany is Miki, Lamnina. Lord, the Chile ladies can late Teva. A manipuri Chian Giva, migrate the Giva. That lie. But I survived the river to the country. I have seen many visuals. Benny Menasi, Israel, some of the cookies have come to Manipur. Yes, not necessarily. That may not be the Impal airport. Yes, they are having a tough time. Yeah, they have come down here. Even the Prime Minister Modi Chapaka, they say with Manipur cookie. They say even Pimsa welcome to Rido. I think then Mogi IDF key officers in Manipur cookie ma'am Unarina. I think I'm the Jerusalem Post. I think then India made a kind of report of Donald Trump said, Magi Makuxia, insanity, doubtful. Abiam Pana Marie later, but Canada, Magazine, Canada, Magi 51st state when you hide of the May Honogrena. Pachamana, America, Tainamang, Makoi, million Jungi, Parmary performed the border, Louis Siltogre. I think you have green and lonely hide of the European Union to the Lord Kaiterena. Yes. Other than Nana, America, sorry. England ga United Kingdom ga Canada ga trade deal ma sign tono greba sida America gi paisa block nu loin ka leba hoje Canada gi prime minister is Bank of England gi president we no maneba English ki monetary system ya man khang maneba America sina moi ji paisa da karap tro sauman gi na moi ji military alliance ma yauri kai na su Donald Trump pangan na gangeba adu gi khwai da gi ikai ba khang da ba nupa ne ba Donald Trump je hoje thau je Strait of Hormuz Gulf krasi Yam Satina Tingjala energy crisis lactore Urpadagi. I don't sana when Russia oil in the sanction to Lacose. Naranje Russia Tamiba, oil sanction, lip to Canada. 30 days. I don't think Indiana, India, the labor 30 days in Matam P guided India is sovereignty, direct challenge never. I don't think India, Yari, the Yadra, Pakunju, the P day, are in hiding in a all in Russia get out the when a sanction Tamina. She looked to Usirai. Canada, Europe can be a Macande, Russia, the loan how gas got them lay Yadreva. American waiting like Lahunimba, Venezuela, oil of Chenontra, Ado Hojiti, Yarakta now, Makoy Russia, the Tamiba Sanjanje, look for Posiava. See, Yan Ikai Kang the week in Noneva. Putin the Yarakato, the Chinana Mogitau, enough like that, Sanction Targa Russia, Lyra, Gadra, Russia, the Henning, not Kungreva. And again, Handaki wars are quite benefit of it is happened to be Iran, Russia. Russia and China. Media the Iran war is a termina. That judge the Makoni Ukraine, Jerusalem, can Khaliva. Can strike every day when a 5% of territory looks like cannot say Zelensky say, kneel down to Doriva. Zelensky, a kind of financiers to Israel money lender of never. Side is Jews connection with it. Go. Anyway, okay. None with the Yam like Madam Zilay, Zelensky Masamaxi, Chinese project of money and then I pick value part of money. Epson value part of money, a Chinese lobby money, project of money, IPEC, lobby project, I pick it to Amazon later. Hatami Wafam as I get a Mount Temple, third temple, a color have you Wafam say. Young conspiracy theory in a man, Temple Mount. Sigi is a Hanjin Israel former Prime Minister Mayamana. Not just Netanyahu, another Moy Mayamgi, or collective objective Nina, Moigi, or presidential, prime ministerial debate, then TV interview, ma'am, that didn't from the Wafamni. I could with this, Nasi, I'm expressing the people.